نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anjari mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, misan yanun lang ta kahinapusan na sin Ramadan in amin adlaw yan bang kakitaan in bulan gana-kanayaon sa Allah subhanahu wa ta'ala na atin niya in-aid na to kumugdan siya konsum sabto na bang sa upamari kakitaan inyad tulong ta dito kita niyuha ahad sumakawa in mga yad tukatantan insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ra imbiya mga patubtub kato sa katan pakaradyaan sa babsiya rin nagbabaya unubang ununa na unubahain ini sungun na to mapuasin bulan Ramadan. Atin niya ini katantan subay na to titilo sa marayaw yung mga pakaradyaan na to bilabi na pag-ibadat amoy inihamparo na to marayaw supaya inyaon katantan bista kato taniyo ammal pagyanon sin kamaasan long niya ammal jatti amuin kimukugdan na kaamo haturan sara supaya rawin lupas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in laungta amuin sa lago-lago piyagjajakahan sing kita amo na induman hangpo kay napusan sin bulan Ramadan na atin niya timubtob ha amuin kari iyad to na mura-murahan in mga sila nagmatuyo amoy in simampang kaniya na matuyo naghinang nagamal nagsandal sing karo nila insya Allah subhanahu wa ta'ala yadto raha Allah subhanahu wa ta'ala in katan na mura-murahan yadto dawhat sin tiap-tiap inihambok pahambok din kato taniyo in mga piyag lugtuan na to sumakawa na biya na sinagi dahil nga pangadjian na to liabayan in amoy in pagjaga sinamin adlawan nito doon hadya lang ta amin puspuso ning kaagi-agi pag-ibadat ta amin adlaw yaon na inyadto adakala wayrong katantuhan niya sin amoy in
ini hinangyad to sa karna in ammal hapag agama bukon kita amin manantuhi karna wala tiyugila kato. Minsan pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam namayta sin kita niya piya kita ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa dihilan siya panglupa doon hayan hambuk yan to rin ang mga hikmat supaya in kita amuyin umapas magpataod sin amal na to alaw man sinamin inihang po adlaw kahinapusan. Sa babangsaw pa mainyad tubat magtugila na kakitaan na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon magpuspusan na amin waktu tiyugila sin Allah ta'ala kaniya. Buat malain kanin siya kakitaan na to in tuyo niya mag-ibadat amin doon kakitaan mo in tuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpo adlaw kahinapusan sin bulan Ramadan. Sampay sin pag-itikap niya doon kahinapusan hangpo adlaw. At inabiya sa pantun magsulang iban sing kamataong randeng kato tanyo bukon ini lang taaddat sing kita hadjaren diha ini wala na to ini buat malainkan sampay wala Arab bihad to rin biya mga kamatauran doon magpuspusan haamuin ini panagnaan bihan pagubos pag doon nahagitungan biyan biya mag inot-inot na biya magliso in lang ta kaibanan mag-amal. Sumakawa bang kita kuma pangadyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam doon siya magpuspusan sin pagtuyo niya pag-amal doon kahinapusan sabab doon unin kaiibukan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin madawhat na to. Na ini kuno na to makawain amuin lang ta pahala sin bulan Ramadan habang mapuas na yung bulan Ramadan. Doon nato makawabihan haamin pag matuyo dalamik yan. Sinamin mga amal muna napiyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mapuas yung bulan Ramadan. Dito. Naman jari marikuno kita pa amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. In hadis ini beta kato isyusyu in mamuasahi sin adlawan sin bulan Ramadan pag-ubos lang niya in mahuli giyanapan niya atawa piyasuno niya in unom adlaw habulan Syawal in kaaunan sin puasa ni habulan Syawal nakajukupan sin puasa hangkatahon. Amod to. Na manjari in ini hambuk deng mga masaala hatihon na to marayaw sabab aon deng mga maghinang kaniya labi-labi na amoy in mga kababaihan matawd magpangasubo in sila umapas lang tama mo asahisin adlawan sin bulan Syawal mapuas dahing haamuin bulan Ramadan magtuy-tuy misan peng kaaunan nila in sila aon lang ta utang hati niya aon dahing doon haon wala nila kaya puasahan sabab tabi at inyad to siyuko kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala but malainkan inyaon mahal ka dihilan sila lang ta dunhan sin Tuhan Rabbul Alamin piarakag sila roon na waktu yan in tungod paparkala pagsambahayang bang sa upama in sila abutan sin ini waktu nila pang durugo kanila at niya inyaon di na sila magganti buat malainkan in puasa subay nila gantian halka sinamuin pagpuasa habulan Ramadan sarta inyaon nakabidda deng hakatan amal sabab mayta in amal habulan Ramadan wala piyangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagjaga ka mga malaikat niya buat malainkan Allah ta'ala in magkita hakatan sin ipon niya hawakto yan. Amo yan to. Nasarta biyabayta damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tutong basan haadlaw akhirat sintuhan na to Rabbul Alamin ha mga kataan amal aun na siyusuko atawa tiyutupot
sin Allah subhanahu wa ta'ala parsukuan sin tiap-tiap amal na hinang mo. Bang siya kimugdan na makawa mo'in amiin, tuputan sinamuin, tiyata ka masin Allah ta'ala mga sila tumunay sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan habulan Ramadan na iyad to. In tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini adlaw akhirat in parsukuan nila. Allah Ta'ala in dimihil kanila. Imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala palong ta kaya sasakupan sin mata, wala pakikita sin mata, way pakiarurungan sin pangdungog sin tainga, iwan way panaangan-angan sin jantung in amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wala biukisan sin Tuhan Rabbul Alamin. Naman jari doon hayaon, pagka siya wala biukisan, di taman jari bukisan isabdi halaw man sin ini kita sin amuin parkala taray nga amin tiyali kasadya. Subay rasya inyad to katantan makadha aturan. Manjari longta aun dayn doon haon dayn nga mga sila magbayta manjari ataw aun long niya kaharus pasal sing katapautan sin waktu na hati niya amuin paunahon in amuin unom adlaw yaon puasahon ha amuin bulan sin Syawal makauna ring sin amuin pag bayad sin amuin aun utang na inyad to langta bang mawiya kitaon in pakaradyaan kumawa kau ha maana sin hadis sarta inyan tiapsiran si mga sila magtatapsir sin hadis laong niya hisiyo-siyo in makapuasa habulan Ramadan in mahulay rin doon giyanapan niya unum adlaw ring habulan Syawal biya in kaaunan sin puasa na yan biya sin nakapuasa hangkatahon manjari miyaanahan si mga ulama inamuin amin pagpuasa yadto laong ta hati niya inyan long niya wala biyay ta doon bat magtuy-tuy bihan ubos si puasa sin bulan Ramadan magtuy mo ini sugpatan sinamuin bulan Syawal sabab may ta in kabtangan long niya thumma bukon siya amuin biyay ta doon hati niya akad siya ha bulan Ramadan magtuy-tuy hati niya sumugpat ka niya magtuy-tuy subay siya hinangon bukon bihat to sabab inyan lang niya damik yan siyabot doon haon in puasa umadlaw yan siyabot doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya sin puasa hangkatahon bihad to in biya mga pagmaanan nila na in mga ulama lang ta labi-labi na ini ulama sin Hanabila amin na doon na panghati sin Ahmad ibn Hanbal na in sila di manjari kanila in amuin mamuasa habulan Syawal bang siya aon parutangan hati niya aon siya longta wala na puasa habulan Ramadan subay niya kantian na sa may talong ni labi-labi na tuod in amuin piwasa niya habulan Ramadan inyan wajib in hukuman manjari in bulan Syawal yaon in siya yaon sunnah bihan na inyaon katantan di yaon manjari longta sabab muna inyaon bang muri mapuasa ha ini bulan Syawal di na siya tayo maon haro kaing bulan bihan kumya sim bulan Ramadan na inlugay niya bihan isab magkadakaw huusa longta hangkatahon sa biyutang doon haon inamuin buna pagpuasa ha bulan Syawal biya sin nakapuasa ha longta sin amuin hangka tahun biha na amuyan to na amuin ni inday nga mga makusog magini bayta bihan sin inyaon wala in kaptangan tumayad tumanunjo kay paamuin magtuy-tuy siya po asahon in amuin bulan Syawal at in sila umapas bihan na hasupaya makasud magtuy pa bulan Ramadan inyad to na inyad to ang kiautan sin amoy in ini utang
nariman jari. Suway unahan in utang. Na sa tuod, biyabay ta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in utang labi marayaw paunahon in utang pa Allah subhanahu wa ta'ala rin sin utang pa manusia. Bihan. Hati niya, unahon mo in bayaran in utang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala rin sin utang mo pa manusia. Bihan. Naamo yan to. Naman jari, doon ha amin pakaradyaan ta ini, mga katawtay manghuran, in parkala sin amoy in pag ibadat taruon, labi-labi na, balikan ko mo pa amoy in parkala sin pag ibadat taha, pagtungod sin amoy in, atau pagjaka sin amin lang niya Laylatul Qadar, na inyaon katantan, banguwis tahon, hatihon marayaw in pakaradyaan, hangkan niya wala tiyutat kato taniyo, piya tungod lang niya doon pakogdanon, hakawhaan tag isa, kauhaan tag 2, kauhaan tag ini 5, kauhaan tag 7, kauhaan tag 9. Sabab may ta, inyaon katantan, sampay mataod deng ha mga ulama, biwista nila in pagyanon lang niya syafa. Hati niya, amin imitungkaw rin nga 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hangpu, majukupang po, bangaon dapat yaon hinangon mo katandoon, sabab may ta. Iniri siya kugdanan mo bistahon lang mo hinangon mo na kauhan tag 7. Sabab aon wakto hakaywanan hula bihan di siya makahinang. Sabab bukon sibo in adlawan sing kita niyo katan bang dum di kato dum dah halalom sin dunya ini katan dum da isab. Aon dum di kato adlaw kanila. Ampain sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kumugdan pakatan. Habuk deng ha mga hikmat hangkan yadto piyang lupahanin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya amin bukon kita ini madto pa amin long niya tiyugila tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masitalawahon di tato kahunahan na lawahon sa magambal sadya kita damik yan wala tiyugila doon haon in sa pagyanon Laylatul Qadar amurain sambahayang bihan sabab aon deng ha mga kato tabiya dakuman maap tabiya, long sim magbibisara, magsambahayang sila, magtahadyod, sa di sumambahayang tarawih. Kati kuno yan. Na, amo yan, aon deng ha mga yadto. Ubos aon doon haon magsambahayang sadya, di da mga mamas sa Quran, sininyaon amal da isab. Sabab hinangon mo yung katan, di da magjikir, di da magduaa, namo yadto. Ampay yadto lamod katan yadto hinangon mo ha pag iyanon Laylatul Qadar. Bihan sayan. Salta wala tiwila doon sin sara long niya insambahayang Laylatul Qadar bihaynin taod sin rakaat niya. Bihaynin paghinang kaniya. Way roon. Sa imbita kato isisim makapag-amal sin amin duman sin Laylatul Qadar bistahon kaniya biya siya sin nakapag-amal labi in amal niya ring sin hangibo bulan. Amo yadto. Na, hasubaya, madawhat na to inyadto, amin pagtuyuanin, amin duman niyo ng kanabya na sinagi, balikan ko, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maabot siya mag-i'tikaf. At isim mag-i'tikaf, gumawa deng halam simbay niya, tumutog doon halam sim masjid, inyat mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, in ibadat halam sim masjid, amo na sambahayang, magbasa Quran, magduaa, magjikir. Amo yan to. Amuan in ibadat halam sim masjid. Labi-labi na hapag-itikap. Doon na yan. Di man jari kalamuran sin pag-story, bihan. Atawa, wayron lamod doon, haon sim pagtug. Ba't bang magtuko pa masjid mag-itikap maksud mo matug? Na may takaw rin pa matug dito habay mo. Bihad to'y maksud niya. Ati niya magjaga kaw hangkan nabiyay ta doon hadis in amoy in laungta pagbasa sing Quran salta sumapa ating Quran yaon kay mo pasal sim pagjaga mo sim pagbasa sing Quran.
Amod tuin hibayta sin Quran dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya mana'tuhun naum. Iagpangan ko siya sing karo niya. Amin mamas sa siya kako. Na ya Allah pasapa atako kaniya. So amod tuin sabab insya dihilan sin Allah ta'ala kapatot sumapaat. Pasal sin pagjagayad to. Naramik yan po asa isab. Mana'tuhu al-aql wa syurb. Iagpangan ko siya ini kumaon iban minum. Insyabot doon haon. Na, ya Allah pa sa paat ako. Nalong sin Allah ta'ala. Sa paat ni ka. Hati niya, hatungod sinamin pagpuasa, pagsandal, na amuyin, nahinang sabab, hangkan bis ta katuin, pagpuasa ta, pagtangka ta. Pasal sin pagsandal tayad to. Damikian bukon sadya pag inom, pagkaon, inamuin, pagsandalan, habulan Ramadan. Sampay biyabay ta kato, isiyusiyuin mamua sa habulan Ramadan. Wala doon haonin rapas. Ha? Hati niya inamin mumungan lukat lambing, wairong kapos paidani, maana niya, o salon mo in waktu mo, rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala runan, hapag zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtasbih, bihan, pagtahlil, pagduaah. Inya to katantan, bistahon kay mo, kalagguan dito hadlaw, gana-gana. Na inasalasal maghimumungan ka, mamisarahan ka, mareho, papagpuasahan mo na imbisara mo yan to. Bangway roon dawi mga laungta, di dato di kapagguna, inamuin himumungan, mareho lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagduruhong. Dahil sin nagbibisara. Nabang isabing pagbisarahan ka na hikabatok na to maun pakasabunalan, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, mareho isabing nagbibisara. Bihad to sa parkala dakatan pag-agama. Bihad to amuin ini biyata ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang bihad to subay na to asubuhon na dyain, baran na to, daran, habihayaon, paggain Ramadan miuklas na. Uno baha ako mapuasin Ramadan. Uno na ako hamapuasin Ramadan. Bihan. Uno yaon pagkakako imbakasin Ramadan. So inmana niya, aon dahing ha mga sila, dihil kato pangadjian, tungod lang niya paparkala sin bulan Syawal, bangkaw mabaya sin makawa mo, pahala biya kaw sin nakapuasa, hangkatahon, agaron mo aturan, dabiya sin aturan sin, amuin, habulan Ramadan kaw, biya din kaagi, biya sin pagniyat. Hati niya magniyat ko, tiap-tiap kaw magsahur na, sin pagpuasa mo yaon, biya da sin pagniyat mo sin bulan Ramadan, tiap-tiap adlaw, atawa duum yaon, ubos-ubos kaw magsahur, magniyat kaw, bihan sinamin, hinangon mo yaon, pagpuasa mo yaon, habulan Ramadan, biya dahat tuwin na Syawal. Sabab long niya, bang siya ay niyat mo yan, to biya da sin sunnat, kamatauran, na ada kalalong niya rin mo mauno, madauhat inamin pahala niya, biya kaw sin nakapuasa ang katahon, akad na bulan Ramadan. Sabab, pagniyat lang niya hasun na manjari niya to katantan, biya lang na sinjim na to Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya madto pa ahli niya, mga subo lang niya naawon karunahan biya mga masupa-supa tarunan. Aun doon biya mga kapag sahulanta. Na alam sin Rasul, alam sin mga ahli niya, tao halam simbay, na wayron sa inilong niya kapag sahulan. Biha. Na, pang biha tulong niya, puan biha, namin makakadtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang timibaw pa ahli niya, mga adlaw na yaon biha. Adlaw na. Napag-ubos siya yun, mga subo siya bang biya, mama supa-supa doon. Natin, mga longsing kita rin makapag-breakfast dito. Haamin ahli niya, mga subo, nalang niya, wayroon to, diya Rasulallah. At misan tubig piyaso, wayroon, misan tubig hagpay, akadway, bihad to. Unin lagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan, ana saim. Nalang niya bang bihad to po, asa ako. At niya, yan pa siya magniyat, sumud papagpuasa,
haamiin at waktu ito sabab padi sa magsandal sin wayroon da makaon. Pareho pa ko nagsandal may nang ibadat di miyat kau sumungod mag sumunnat kau sin sunnat inyad to sunnat haamiin bukon habulan Syawal. Bihatin sa pantun ni. Na mga yan katantan lililay kato si mga kaulamaan intungod paparkala yan kuma kita kahampitan din kanila amin hasupaya in katan amin iangan-angan ta pamarayaw parayaw tatu din pag-akanta parayaw tatu din paghinangta paamuhun taruon na amuin binin kato taniusin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya di malugpas inamal ibadat na to amo to mga katotay mahuran ayaw na to long ta ini lugpason in mga adlawan bihan pagka kita ini long ta namahil na haamuin kakahinang na to abulan Ramadan naapasun na to inamuin amal mapuas deng haadlawan simulan Ramadan amin sa kira-kira akun siya makaapas sin ibadat na to abulan Ramadan sabab muna biyan na sinagi abulan Ramadan in naig darunhan in pagsandal na to sin adlawan damikyan in naig dunhan amurin ibadat na to tarawih sabab harugaing bulan nawayroon siya tarawih sa sumagawa in tahajjud ya unda in kasunnat-sunnatan ya unda katan in salatul lail ya unda wala naig salatul lail matna in sambahayang dua ruang karakaat hitunay us-us sumalam timindog na isab impagbasa Quran ya unda wala da naig damikyan impahala kanya wala da damikyan naig imbis tahon kato huruf in tiap-tiap huruf hangpu in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala so wala da napinda inyad to katantan in tutunguran kanya sin amin amal katantan ya unda wala naig biya na sinagi amura naiging pagsandal ta sin adlawan iwan sin amuin pagtarawi ta sin dum amad to in naig sabab in tarawi doon sadya kumugdan ha bulan Ramadan na amuyad to mga katotay manghuran kama Islam na hati niya doon hayan ayaran na to in amal ibadat na to bang kita mabaya makasugpat in amuin katan sinamal mapuas ding habulan Ramadan tumagna nain doon han sumungod kato tanyo in amal amuna in unum adlaw sin bulan Syawal da ando bang kamu long taha ini pikil niyo nakakugdan imbiya mga pagpa ini hati na to ini na paunahon na to muna in pardo bihan sababing kada na to sin pardo dahin hukuman bihan na inamin puasa ta simbulan Syawal in hukuman niya yan sunnat da sumakawa kalu raisa maka tama puas uno na ni sabin utang ta biulanan bihan habulan Syawal katantan mapuas sa tayaon magkada sadya ubusway na makapina Syawal bihan unahan tanain parsukuan sin ini bulan Ramadan amo na impagtunay sin qada bang aon long ta nalipas ding ha mga ibadat taruon hayan amo na in pagpuasa karna aon sabab in sabab niya subay reisab mabista siya amo in manjari siya qadaan biya na si mga long ta pagtulak-tulak at niya misan niya tuwayron sakit mo bang intulak mo pamalayo labi-labi na impagtulak yan nakasigpitan na yung mga yan tukatantan manjari kaw ini iftar doon na yan di na kaw magpuasa sabab biya si mga pag ini tulak bihan biya mga hula Saudi Arabia yon sintag na yan to in sila magpanaw hadya hangkan na mahunit magpanaw sila na in makaharap pa Madina panahon hawayron sa katan mo 8 adlaw na bihan yan di mo makaminsan da panahon mo magto dumatong ka magtuy
Bihan, malayuin kwan. Bukong biya simbihaon na, makajari kau imian mga sasaat na bihan. Pilang kajamit to na kau rimatong. Kung kau makakaratrain, na ito na kau si Mampay pa Madina, ring ha Makkah. Damikian deng ha Madina ha ini bihan. Deng ha Madina pa Makkah, deng ha Makkah pa Madina. Bihan to na sadya. Magtumbang bingkaw. Na bihan to. Ataw ha mga bihaon pag ini kwanta pag tulak-tulak ta. Amin lang niya akauntin ini ruksa dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na inkaibanan lang niya na kawauntin yan to. Sa amareyo yung parasahan ni pagtulak-tulak. Bihan, tumulak ka hari plano yaon, makatunaw ikaw sin pierdo kay mo, misang kawatas langit. Atawa sumakat ka kapal yaon, bang ka mga kabin bihan, mareho parasahan mo, makatunay ikaw sin pierdo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nasa bihan to, intao, lumagsin kaluhayan, lumagsin ikatanam kaniya. Bihan. Natumtumay atay manghod, in Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil ka to amal hilabay niya rin hakatan tutukasan. In tutukasan, lumabay ikaw rin hakasigpitan. Sa ta, biyabay ta, kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hugot sin pamaugbog mo sin pag-iman mo. Na imbiyayta niya, banglaw niya aun ka iniuno mo, doon ka na mamaugbog ka sinamiin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsandal mo, sungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tutukasan. Wa in kana lahu fi dinihi salaba, zida lahu fil bala. Bangaon doon amin lang niya hati niya, panggausan niya tuod, sandalan niya tuod, akaron niya tuod din sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan unupain kumugdan kaniya. Na, hambuk yan din ang mga tutukasan. Ganapan sin Allah ta'ala yung tutukasan kaniya. May mana niya, bang mukaan gaanon in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumayatay manghud, makaanday sa bintimbangan sinamal mo. Wayan pagduarwa. Bang mukaan gaanon, na adakala, maway papahala. Sa babambuk, ito rin nga mga wala mo hiyalgaan indaakan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihan yan in subay amin pangadnalon sing kita. Ang kanna, in pangasubo, uno na baha, puas sin Ramadan. Magbing baha kita pa aming kakahinang taasal kabiyak sa hanta, amoy in doon hayaon, wayroon makawa doon haon karayawan. Hambuk kadyabi ang mga paggini lami-lami. Paglupas sin waktu, sin inpuunan na to amurain waktu rihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin indunya ini mazra'atun lil akhirah. Indunya ini tuwi pagtatanuman sadya sing kita lutuan ang dahon harap paadlaw akhirat. Bihad to. Na bangin kita naglupasin waktu ta doon hapag uyom katawa, doon hapag gini lang ta amuin lumagad ya kita biya mga kakuyakan, dahil di hadunya ini na pagkukuyag tayad to sampay rahon man to paadlaw akhirat. Dahon yan to si Mano siya paadlaw akhirat. Dumatong dito lang sin Allah ta'ala, pabashirhum biadabin alim. Papagkukuyakan na sila halawm sin siksa pangsan sa sakit-sakit beta kato tanyo sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haamuin biyeta kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Halawm sin Quran mahamon dia. Pabashirhum biadabin alim. Batin niyang katayan, Rasul sallallahu alaihi wasallam innamay kato. In nagtafsir kaniya, nagpaluhay kaniya kato, imingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in siya diaak sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan. Naroon kita kumawa kaniya. Wa ma atakumur rasul pakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na India maun kaniyo. At uno-uno na in piatarang kaniyo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuhot na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo dyan kawaon na to. Impiang langan niya dahil nga mga hinang
tinggalan na to. Dahil nga mga piyanglangan niya, di na itong manjari hinangon, amo na wala niya napasampay. Uno-uno hinang wala niya napasampay, inyang kataan piyanglangan hasara. Bihan. Sabab, nabiyabahita niya, in kataan uno-uno, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bi. Wairon hang sulag uno-uno. Amuin hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala imbukun, dia akta kamu hipapahinang. Naramik kian da isab. Wairon hang sulag uno-uno. Wala na nakalamud hasara. Di naman jari hasara imbukun wa andartukum min. Buat malaingkan, piyahal di takamureng kani. Bihannya. Na inyang kataan matarang in Quran, in hadis na mayta, ando kailo, na murah-murahan in pakarajaan na to tiyama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amad timpang hindo asing kita niyong kataan, sarta biyan na sinagi, na wangyan di kakitaan sin duman ini, in bulan, di lumahil ka to tanyo, na dito kita niyo haahad, bangsa pa makakitaan sinduman ini na lang ta konsum yaon in aid. Na sarta in pag-aid na to, pagsambahayang habihayaon, naharay na hadya kita niyo. Usog babae, manjari siya sumambahayang aid, misan isa-isa niya. Muna-muna, mamasya siya sin, niya, pagtakbir niya, in takbir panagnaan, 7, akadin takbiratul ihram, Allahu Akbar, pag-ubos to, ini, ampana, ini, sumambahayang bihanin, panagnaan rakaat, basahon, suratul a'la, bang di mamemorize kawa na kaw Quran, alo pa, ubos ini karwa karakaat, amoy in, ini, surat, ayabutan kita sin waktu na isabihan Al-Ghashiyah rakaati ka 2 amo ito mga katawtay manghuran ayabutan na kita sin waktu mangumbay dako kanyong katantan alapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله